Kehukum nak kaliang gibor penyat distrik ke East Coast Hills District bagi kali kamai berkentup ya ki bos SPTS bat SSPTS ki maxika bat ki taksi kamai rong stem rong yong bakin yat da ka odd even system na kashari point sa kendailat bat shino mot pran kam syamla trekam satya bat ki nongnya taksi kim sutnyo satya ya kani kehukum kumban syukdo bakani kehukum kalami ha kashitarik ujellio arja arpulai dak jingtmu ban penjari yaka nadu kasantarik ujellio arja arpulai hak artarik ujellio kinongnya taksi kilatur sa office deputy commissioner ban persya ekate hukum hak baka kong RM kurba ke DC jong ke East Coast Hills District kalaong balapen trekam ekate jing penyat kat kum ke hukum na ke High Court Henry kinongnya taksi na ke East Coast Hills Local Taxi Welfare Association kila lej ujor persya ekate ke hukum how Chief Justice ke Meghalaya High Court Sanjeev Banerjee beuntuklar lambat kentat ya ke hukum ke deputy commissioner Uba Wan Don Bok Jerwau, President ke Association, hapakan to ek jingkren jong ke Deputy Commissioner bagi kali shimat kimpen kapnya ay nong ba shlong ulaong. Bagi taksi kamay East Coast Hills District, kidon tangsan hajar arspa tam. Kat bagi kali shimat pat kidon palat arlak laipulai hajar teli. Na kaliang jongi kinongnya kali ngi klemburom ya ka order jong ke DC. Te hakaban kong ning sabe na kaliang jongi hi kaseng ngi supwa ban kli jing kli swai DC hatu ke DC ke burom na ngi kaseng ke bala register haka sarkar. Lada ke DC kanang hi ban burom lem ngi ki association ki bala register hak sarkar te bali ngi burom ya ka. Te manta mano balam banong ban numi burom iwe hatu ngilam ngi ki taksi lan ni lam sa DC. Ta kataru ke jing kli ngarong ngala ban bu mo ke DC. Lada ke DC kanang ban burom tengi ngi nang burom. Lada ke DC kanang burom ngi burom iwe ka. Tekadi kalau kata nongrim ba nak liang jungi ru niat baik kemajuan i namar ba kreatif ba pertayam da di pertahiran bat babun hi kali ru menta kingat double tax mo khantam barem te da kajing exchange jong ki hapsim da ka loan ki hapsio pada ki EMI man lo bunai te la da sio EMI man lo bunai la kimyo ban kamai hok pada dai pat kensio te yo le se da ka peni susu da kiwi ki hukum ru kala banlong ban nak liang jungi dal ade porsiu bunai po bank lan hak nu ki financial institution ki pa finance ya yangi ki try ba kinongnya kali ngin mansi ban hablet song dharna hante po office DC ban pensiu lem ya kani ka bailon na kumta ka EMI ka bang isiu ya kali habide ba tu hi na kali ang jungi ya kai ka bang na submit sa pokot te hadu kat manta ka singiru minang yawan budin hi mo ndai bo ang mangi kram yawan budin te halor kita inongrem bro ba kakot hi kanang kala nang ya sakmat te ay bakakut kan le longkam nginam la man kren ye habide kata ya manta snita ya kata benda ka jingam na ka deputy commissioner ba kende ki kali private yo kamnya kata surat yan keluar kan ti kum ka DC hi mo lada ngin penikai mangiru te snai te mo khamtam ka DC kebawan hang ne po East Coast Hills nang pa po ribhoy la yo burom banong ba kajing penblok kamdai na ki private te kala de ban pan jingkhen swa na ka transport department ba kanutli kidon ki commercial lane ki local taxi kanutli kidon ki bus kanutli kidon ki private te hangta pi sala banong ba manu ba penblok katkum ka jingtep jengim ka seng hi kolong ba ki private hangni po slong kidon arlak life ho lai hajar tam mo arlak life lai hajar tam tang ki private commercial vehicles lani ki local taxi ki tang sanajar arspa tang hapo sanajar arspa keleng ke distrik Hibrok we te hangta udak jingkli yano teno bapen blok kat DC ka ong baki private le ki yat bet bro sisngi te kemut ba ke lokal de mat trai ko suan penyangkai peni bai milik napla mo wan pen blok ko surok ba ka jing pen blok ye surok pada ru na kaliang jonga ngakentu ye ke DC ba kadai ban hukum ya ke police department ling ba ke traffic branch ba kadai ban penbon ya ki traffic police kena makan light ban blok ke surok namar ba kajing blok hi ke surok kum kajing wat dungi ya ke daw tenra hi kolong ba kading jing kadai kajing bam trekam hok ke police traffic department lada trekam hok kamu kelayan deh te halo kita inong rem bat sa khadu kentang yawai kolong ba haki commercial area ke DC kalau ada ban I order ba entry only for the commercial vehicle mo kadi melong no entry for the private except commercial vehicle si commercial area sangat talang ba iba kini ki private bayang nang ni ter stay ato kini kin penblok ba surat kata kay kum ka DC hi kala proof ba haling ba ka social media ko ong ba ngilayo ling ba ki video ni kita
Tengi kerman skam baling ba kini video ke jong piru kan penpej matlem ya kedisi ba kini penblok neng penblok surok hato ki driver ki dan don apo kadi ndelar piwat pa driver lokal taksi udon bay ar karbong nangnya kadi udon bay apo kadi unum la manong mensubu kai hastan ndrai kamai be berbois lapi ang mentah pengkerja itu pengkerja ndrai kali wat pi kini kali private ni wat dong pengkerja mentah sono liwat driver melap su